Nastavljamo sa dobrim vibracijama. Trenutna temperatura u našem gradu -6 stepeni. U nastavku govorimo o besplatnom seminaru koji organizuje Centar za edukaciju i istraživanje Nahla pod nazivom 5 stubova roditeljstva. Voditeljice seminara su certificirane trenerice Amina Isanović-Hadžiomerović i Dženeta Camović. Dobroveče i dobro nam došle. Dobroveče, hvala lijepo. Vrlo interesantan seminar, vrlo interesantna tema, 5 stubova roditeljstva. Ovo se već 3. put organizuje u Udruženju Nahla. Vi vodite, prije vas je vodila vaša mentorica, je li tako? Ono što me zanima jeste kako je zapravo, znamo na što je fokusiran, kako ste ga organizovali, kako se bazira ovaj seminar i kakav je odziv? Dakle, Centar za edukaciju i istraživanje Nahla već duži niz godina organizuje aktivnosti koje su namijenjene porodici, jačanju roditeljskih kompetencija, jednostavno pružanju podrške porodici kao zajednici. Seminari 5 stubova roditeljstva su počeli prije neke 3-4 godine u saradnji sa Kathleen Roach-Nagy, zapravo voditeljicom organizacije Approachable Parenting, koja je u Velikoj Britaniji razvila program 5 stubova roditeljstva. Riječ je o izuzetno cijenjenom programu u Velikoj Britaniji koji je već do sada stekao brojne nagrade, certifikate i zapravo u sklopu Ureda za obrazovanje u Velikoj Britaniji ima jako visoke ocjene. Mi smo evo već 3. ciklus seminara uključene u njegovu realizaciju i jednim dijelom smo naravno odgovorne prema našim, da kažemo, mentorima u Velikoj Britaniji, a drugim dijelom to nekako realiziramo samostalno i evo u skladu sa potrebama našeg konteksta. Sam seminar se sastoji od 8 tema koje uključuju efikasnu komunikaciju sa djecom, odnos između pohvale i kritike, zatim nošenje sa teškim ponašanjem, roditeljstvo u širem kontekstu, to jeste odgajanje djece skupa sa članovima, da kažemo, proširene porodice, djedovima, nanama i tako dalje. Imamo jedan dio koji je posvećen roditeljskom stresu, minimiziranju stresnih situacija i jednostavno brizi o sebi unatoč brojnim izazovima i brojnim obavezama koje stoje pred roditeljima. Kolegica može nešto više reći o značaju jednostavno ovih programa. Da, naravno, programi su zaista bitni. Seminar je namijenjen za roditelje djece uzrasta od 4 do 11 godina. I nekako moramo priznati da u posljednje vrijeme se zaista dosta polemike vodi o odgoju, o roditeljstvu općenito. Kako i na koji način odgajati dijete, gdje griješimo, šta su ispravni, šta loši postupci. O svemu tome vi naučite, roditelj, uputite ih nekako u kojem smjeru treba ići kada je roditeljstvo u pitanju. Mi znamo da roditelji mogu procesirati informacije uopšte o odgoju djece kroz razne medije, dakle kroz knjige, kroz razne informativne članke, magazine, internet. Međutim, program upravo koji mi vodimo zapravo nudi jedan interaktivni kontekst u okviru kojeg roditelji mogu i razmijeniti iskustva. Dakle, upravo u ovim programima je naglasak na razmjeni iskustava gdje roditelji mogu da razmjenjuju i svoje iskustva i svoje misli, ideje, emocije i na taj način steknu nova znanja, prošire svoja znanja, propitaju svoje uvjerenje i na kraju promijene svoje ponašanje u odnosu prema djetetu. Zašto su uopšte programi za roditelje značajni? Pa značaj se ogleda u onoj individualnoj domeni i naravno društvenoj. Zašto individualno? Zato što ovi programi, zaista je tu ključna riječ, osnažuju roditelja da djeluju u najboljem interesu djeteta. A kakvo je to roditeljstvo koje je zapravo u najboljem interesu djeteta? To je ono roditeljstvo koje je njegujuće, koje je osnažujuće, koje pruža strukturu, podršku i poštovanje. U odnosu na ovo nije teško ni zaključiti koji je to značaj i za dijete koje imajući pored sebe jednog kompetentnog, pedagoški osviještenog roditelja koji posjeduje pedagošku kulturu, da pored njega zapravo može u jednom harmoničnom, porodičnom, poticajnom okruženju ostvariti svoje pravo na razvoj potpunih potencijala i zadovoljiti sve svoje razvojne potrebe. Kada govorimo o društvenom značaju, onda tu moramo spomenuti da se na podršku roditeljstvu u ovom smislu gleda kao na jedan instrument kojim se može reducirati i siromaštvo i socijalna isključenost, mogu se povećati obrazovni ishodi djeci. Zbog toga se u mnogim evropskim zemljama
na podršku roditeljstvu gleda kao na jedan instrument upravo kojim se može djelovati u najboljem interesu djeteta. Dakle, cilj jeste promovirati odgoj u najboljem interesu djeteta jer na taj način i djeca i roditelji u tom procesu mogu izaći očuvanog dostojanstva. Koliko se roditeljstvo nekad i sad razlikuje? Da li mi savremeni roditelji nekako griješimo negdje u nekim odlukama? Šta je zapravo ono što vas roditelji na seminaru najčešće pitaju? Pa moramo reći da se djetinjstvo danas posebno iskomplicira, tako tome Da, možemo svi svjedočiti. Prije nije bilo pristupa internetu, mnogi roditelji dosta informacija čitaju sa interneta i nekako se time vode, što prije nije bio slučaj. Da, u skladu s tim se postavljaju i mnogo veće očekivanja od roditelja. Danas se od roditelja očekuje da imaju veći angažman u odgoju djece, da se više zauzimaju za njihov rani razvoj i učenje, pa čak i da uspostavljaju neke partnerske odnose sa institucijama u kojima djeca sudjeluju. Šta to najviše roditelje interesira? Dakle, to su razne teme, počevši recimo od toga kako pripremiti dijete za školu. Ovo je ipak program koji obuhvata i roditelji djece pred polazak u školu. Možemo dati neke ideje kako se igrati sa djecom, koliko je važno čitanje djeci, kako proći kroz neke razvojne krize dječje. Često se roditelji trogodišnjaka pitaju da li se ovo dešava samo meni, da li samo moje dijete ima izljeve bijesa i kako u tom trenutku mogu zaista postupiti. Ono što je recimo slučaj sa posljednjim programom jeste da su roditelji bili jako osvješteni po pitanju poticanja dječje socijalne kompetencije. Odnosno, pitali su se šta oni mogu učiniti u svom roditeljstvu u odnosu prema djetetu da njihovo dijete sutra ne bude na neki način i žrtva nad kojim se može vršiti nasilje. Dakle, da ga grupa ne detektira kao slabo, kao manje samopouzdano, kao neko koji zapravo ne može zauzeti svoj položaj u grupi vršnjaka i odbraniti. I na koji način usmjeriti dijete da ne bude upravo takvo? Pa vidite, to je sad splet mnogih uticaja, ali najprije komunikacija, otvorena komunikacija sa djecom, razvoj te bliskosti upravo kroz svakodnevnu igru, kroz čitanje, kroz jednu otvorenu komunikaciju i naravno autoritativan stav roditelja. Autoritarno roditeljstvo je nešto što itekako može da utiče na samopouzdanje djeteta. Da. Postoje roditelji čija djeca su malo starija, pa kada ulaze u tinejdžerske godine boje se njihovog puberteta, na što se nekako treba posebna pažnja obratiti? Pa, mi uvijek spomenemo da je ovaj program upravo namijenjen roditeljima djece dobi između 4 i 11 godina. Zato što je to ključni period u kojem roditelji mogu ulagati u onaj svoj emocionalni, da kažemo, bankovni račun i to je zapravo vrijeme kada se izgrađuju oni najčvršće emocionalne veze između roditelja i djece i djeluje se, da kažemo, proaktivno. Ako postavimo dobre temelje, ako pozitivno djelujemo na početku, onda možemo očekivati da ćemo imati dobre rezultate. Mi možemo primijetiti da roditelji koji prođu kroz ove seminare uočavaju promjenu. Čak nam kažu da su i, recimo, članovi njihove šire porodice uočili neku promjenu u načinu razmišljanja, u načinu pristupanja djetetu. Vrlo često roditelji kažu pa primijetili smo da nije problem u djetetu i njegovom ponašanju, nego da je ipak možda problem u nekom mom postupku. Nešto bih ja trebao ili trebala promijeniti kod sebe, pa onda mogu očekivati da će dijete uzvratiti na drugačiji način. Tako da mi možemo da kažem, s te strane sa sigurnošću reći da roditelji uočavaju kako im ove radionice koriste i vrlo često u narednom seminaru dobivamo prijatelji ili poznanike onih prethodnih polaznika. Tako da se, da kažemo, nekako lijepa riječ širi među prijateljima i onda nam i to interesovanje poprilično raste za ove seminare. Ja bih samo i dodala da roditelji trebaju znati da prema UN-ovoj konvenciji o pravima djece roditelji imaju pravo na podršku u odgoju djece prema članovima 18 i 19. Zašto? Zato što svako dijete ima pravo pored sebe imati roditelja, kompetentnog roditelja, pedagoški osvještenog roditelja. To sa ove treće strane znači da društvo ima obavezu i odgovornost da upravo inicira ovakve programe za roditelje kroz kojih će ih osnažiti da djeluju u najboljem interesu djeteta. Kada nekako govorimo o odgoju djece, o roditeljstvu, zaista je to
vrlo široka tema koju bi mi mogli dosta razgovarati. Ono što je nekako cilj ovog gostovanja jeste da najavimo ovaj seminar koji je potpuno besplatan, evo da kažemo za sve zainteresovane, potpuno besplatan. Održava se u Centru za edukaciju i istraživanje Nahla, gdje roditelji koji su zainteresovani, koji dođu na seminar, kroz jedan zabavan način usvajaju te vještine koje im vi prenosite i kroz interaktivne sesije uče i te vještine kasnije sa sobom nose kući koje mogu primjenjivati sa svojom djecom. Da, zapravo mi na svakoj sesiji roditeljima ponudimo niz nekih alata koje mogu primjenjivati sa svojom djecom. Uz program je pripremljen i priručnik u koji roditelji mogu pratiti svoje ponašanje, bilježiti šta se to dešava u njihovom roditeljstvu, eventualno neke izazove i onda možemo naredni put o tome razgovarati. Tako da evo sve nekako namijenjeno upravo samostalnom radu roditelja, ali uz jednu strukturiranu podršku sa naše strane. I ovo što je kolegica Dženeta rekla, grupa također djeluje kao jedan važan edukacijski faktor. Oni međusobno, dakle, polaznici, naravno, i sve se zapravo i temelji na tom iskustvenom učenju i vrlo često uočavamo kako oni iznalaze međusobno rješenje za neke izazovne situacije. Tako da, evo, u svakom slučaju jedno izuzetno obogaćujuće iskustvo, ne samo za roditelje, nego evo i za nas koji to vodimo. Da, većina nekako roditelja smatra da dijete uzrasta 3-4 godine, samo da je proučava faza, da malo poraste, bit će lakše. Međutim, drugi kažu što je veće dijete, veća briga. Generalno u roditeljstvu uvijek čovjek mora biti uključen i nekako je srž svega komunikacija roditelja i djece. Da, evo ono što bismo na kraju možda istakli, što bi možda roditelje interesiralo, evo ja sam malo pre spomenula da se danas od roditelja očekuje da i kreira jedno poticajno porodično okruženje. Šta to sačinjava jedno poticajno porodično okruženje? Zapravo jeste ogromna količina verbalne komunikacije sa djetetom. Izgasimo i televizor i sve oko nas i potpuno se posvetimo djetetu. Igra sa djetetom, svakodnevna igra, čitanje djeci, zatim igra sa slovima, brojevima, odlazak u muzej, u pozorište, biblioteku. Dakle, to su neke aktivnosti koje porodično okruženje mogu učiniti poticajnim i o čemu bi svaki roditelj trebali razmišljati, jer nije važno samo možda da danas razmišljamo da li je naše dijete odspavalo ili jesmo li ga presvukli ili ne znam da li smo mu dali kvalitetnu ishranu. Postoje tu i neke temeljne emocionalne potrebe ili potrebe nekog višeg reda o kojima trebamo isto tako razmišljati. Je li oba roditelja mogu doći? Naravno, mi smo imali slučajeve da nam dolaze oba roditelja, tako da vrata su otvorene podjednako i majkama i očevima, bilo da dolazi u paru ili da dolazi pojedinačno. Da. Dakle, ponovit ćemo još jednom, Centar za edukaciju i istraživanje Nahla. Sve više informacija svakako možete dobiti tamo. Seminar 5 stubova roditeljstva potpuno je besplatan za sve zainteresovane. Da li je broj ograničen? Jeste ograničeni. Mi smo počeli u subotu sa novim ciklusom, tako da su prijave već zatvorene, ali očekujemo ubrzo novi ciklus seminara i evo nekako pozivamo roditelje da prati Nahlinu stranicu nahla.ba i svakako mogu dobiti pravovremene informacije. Moramo priznati da Nahla zaista ima odlične seminare, odlične teme koje obrađujete i dakle svako može pronaći nešto za sebe, ono što ga zanima. Pa evo, Centar za edukaciju i istraživanje Nahla nastoji pratiti trendove, nastoji ispitivati potrebe, vrlo sistematično pristupa polaznicima, nekako nastojeći doprijeti do onoga što im zaista treba u tom trenutku. Tako da je to u sklopu toga i ovaj seminar. Ono što je za svaku pohvalu kada je ovaj seminar 5 stubova roditeljstva u pitanju jesu povratne informacije roditelja koji su prošli kroz vaš seminar, da im je u nekom vidu to sve pomoglo, da su usvojili određene vještine i da su primijetili poboljšanje, što nekako zaista daje utisak da radite dobru stvar i na kraju krajeva volika zainteresovanost roditelja, jer roditelji su u današnje vrijeme, moramo priznati, svi smo malo pogubljeni sa dosta informacija, što pogrešnih, što tačnijih i da tu treba nekako da se selektuje, a vi im tamo dajete koncizno, tačno ono što oni trebaju da rade. I hvala vam na tome.
I hvala što ste odvojili vrijeme za dobre vibracije. Hvala što ste nas pozvali. Hvala. Biće prilike da se družimo još. Nastavljamo sa dobrim vibracijama. Čuli ste sve potrebne informacije. Možete dobiti na stranici Nahlaba, je li tako? Tako je. Ili na njihov kontakt telefon. Seminar je u toku, prijave su završene, ali bit će još ciklusa kada je u pitanju seminar 5 stubova roditeljstva. U nastavku dobrih vibracija sviramo. Ostanite uz nas.